Mipui thlan sarkar parliament thut khom nei malok February ni khat khowar ma tanga sipai ten mipui thlan democracy paithla sipai ro relna an tundin le tang nuwa Myanmar ram boina chuan zual lam alapan zela Myanmar mipui ten an digna chan vo nei le tura an beina mipui sarkar tungding le tura an beile na po sipai le mipui in beina ani chhota zela silai le ral thuam hum tu sipai te kota Myanmar civil mi tam tak an thi to liam tuar phei chu zatel an am chho meka journalist engemaw zat man ani to bok ni tinin mipui le sipai te in beina wangin thi le liam an pung zela Myanmar ramdin mun hi athim tak zeta civil mi te an khongai thlak tak zeta ni tun tuma hian Myanmar mipui ten zalen na an nei theina tura hun rei to takatanga zalen na lo sual to tu ana tho thata wanga Nobel Peace Prize hial po lo dong to tu tuna mipui thlan sarkara an ho tu ber sipai ten an man le hren mek Augsan Suu Kyi chanchin toy kanan ta lange Augsan Suu Kyi hi juni songpakwa sangkha zakwa somli panga khan hringnun na lo pianga apa Augsan khan modern Burmese army adina sangkha zakwa somli pasarbia Burma ramin British lakatanga independence amu pokha ama malak na hi ani hemi kum vek hian an thatta ani kha Suu Kyi chu anu khin chi le anu ta te pani Augsan Lin le Augsan U tenen rengguna an ko sahawa Augsan Lin chu kum riat mi ani in tuya atalhum lawa aboral ta ni awu ero chu San Diego California USA apema United States citizen ani len ta ni Augsan Lin thi nu chuan Suu Kyi chu khodanga an pem ta ani Burma a Methodist English High School a akal ve thina chu school a akal lai chong thiam tak ani awangin ala hle Augsan Suu Kyi kumruk mi lek ani lai tangin Buddhism sa kon huaya kai huai thin ani a anu khin chi po politics lama ala hle a sangkha zakwa somluk khan India le Nepal rama Burmese ambassador din hmuna lua bok Augsan Suu Kyi po chuan anu chu azui ve a New Delhi a Convent of Jesus St Mary School a lekha azira sangkha zakwa somluk pali khan New Delhi a Lady Sri Ram College atangin politics lam subject a graduate a St Hugh's College Oxford a azirzom le a sangkha zakwa somluk pakwa athen meu chuan philosophy politics le economics a te graduate degree alata ni sangkha zakwa somluk pakwa chumi nu chuan New York khopoya ma than I heti laya Burma zai thiam la nen an kalta a UNO tan kumthum chung na a chel ve to bok ani sangkha zakwa somsari pakhat toblama Augsan Suu Kyi chuan Aries pasala anei ta a Aries ne John London a fa Alexander Aries aneya ti chuan sangkha zakwa somsari pasari kan fapa Kim anei le bok sangkha zakwa somriat panga le riat sari inkar khan School of Oriental and African Studies University of London a Suu Kyi chuan MPhil degree in Burmese literature azir le bok kumhni chung chu Indian Institute of Advanced Studies IIAS Simla a member ania sangkha zakwa somriat pariat khan Suu Kyi chu Burma a hong le a pasal Aries chuan sangkha zakwa somkwa panga Christmas lai khan a ron tloa hei hi Suu Kyi nena anin hmu to berna anita ani Burmese dictatorship chuan a ron sin theina tur visa an pedu to lo ani Aries chuan sangkha zakwa somkwa pasare kan saravei ti riat chuan ya pol sang ten Burma sarkar hena anin hmu rem ti sak turin an phutin an ngen na salea abikin United States UN Secretary General Kofi Annan le Pope John Paul II hial ta chuan sarkar hena an dil saka ma se Burma sarkar chuan Aries a lu le
natur visa kan pe thei lo an ti tlata ama Augsan Suu Kyi zawk hian a du le vatlo zawk ro se an ti dadai mai ani heti hunla hi sipai in reilo te chunga tan hausa re sa tanga Suu Kyi an chua zelen hun kha nia Suu Kyi ero chuan an pa kan turin a chuak du talawani a chan chu Burma atanga akal chua vai chuan a lu le an phal don lova a hriat wang ani eire chu a birthday kumsum nga pathumna ni somni pasare mar sangkha zakwa somkwa pasare khan athita ani sangkha zakwa somriat pakua Suu Kyi haura re sa an mana tang khan an pa nen hian vai nga chi anin muthea Suu Kyi hian a fate United Kingdom a ompo a muthei to lawani ma se sang ni som pakhat khan Burma a faten aron tlo vele ani Augsan Suu Kyi politics a alu nu chu sangkha zakwa somriat pariat khan ani a chuti lai chuan democracy du wanga mi puilung oi local khom chu niriat thlaria sangkha zakwa somriat pariata atheng ve bok chu sarkar lam chuan tharum hmangin an tuk dol ta zot mai ani chu ni chu 8,888 uprising ti ania ni somni poruk oga sangkha zakwa somriat pariat khan Suu Kyi chuan Swidagon pagoda kota mi pui sing tel kalkhom ma thu soin democratic sarkar andu zia a au chua puita ani amai ro chu September thla sipai pol tha chuan thu nei nan la Mahatma Gandhi zirtina thorum thona tello non violence le Buddhist rinak lakopin Augsan Suu Kyi chu politics a democracy nei let nan alut veta ani National League for Democracy Party chu Suu Kyi puina in September ni somni pasari sangkha zakwa somriat pariat khan din ania ma se a kumle mai ni somni July sangkha zakwa somriat pakwa chuan man anita a hausa re sada ania Burma sarkar chuan Suu Kyi nena Burma ram I chua san du don chuan kan chuang che antia ma se ani chuan adu ta baul lo ani Augsan Suu Kyi tu soilar tak pakhat chu freedom from fear which began it is not power that corrupt but fear of losing power corrupt those who wield it and fear of scores of powers corrupt those who are subject to it ti hi ani kumsang kha zakwa somkwa khan sipai sarkar chuan in thlan general election a huai hot veta chuta chuan National League for Democracy NLD in vote za sunga pakwa muwa hei wang het mi thengkha chuan Augsan Suu Kyi chu prime minister nei tura an lo rai ril rudawa ma se sipai sarkar lam chuan Suu Kyi chu tiang mai in prime minister ani an rem ti tlat lo Suu Kyi chu candidate angin ading hleinem an ti tlat mani Augsan Suu Kyi chu Rangoon University a ama chena in ngeya house arrestin an dale ta ni chuti hun lai sangkha zakwa somkwa chuan zalen na tur ko ngai to wanga choimuina loman Sakharov Prize for Freedom of Thought chu hlan ania anua Nobel Peace Prize po hlan ani le bok afa papa ni Alexander le Kim da chuan Suu Kyi ayo in khovela choimoina sangbel Nobel Peace Prize chu an lo dong ta ani Augsan Suu Kyi chuan Nobel Peace Prize in a kentel cheng $1.3 million chu mi pui zirna le risena tan amang tadai thunga heti hun lai hian Suu Kyi chuan thorum thona tello non violence chu angai dan le kalpung hetakani ni ko November sangkha zakwa somkwa paruk khan NLD leader tin ule uki maung tenena yangona an kalchuak chu lunga lo vomin an lo beithut maya heta lo beitu te hi Union Solidarity and Development Association USDA a member ten ni in an ringa NLD chuan police official complain an theluta amaro chu sarkarin investigation ati vena a action engma lak chu om ta chuang lem hleilowa Augsan Suu Kyi chu kumwa songpanga chung te meu hausa rai sa sena nia politics lam hoya ke apena tangkhan a party mi le sa le midang rim mu an phal saklowa interview aneina Suu Kyi chuan hausa rai sa om chung khan a pasarin athon philosophy
politics le biographies te chu nasa takin a chia thin tu soi chu baka piano atung ve fo bok a chang zawin foreign diplomat le ama mimal enkol tu ten an tlo chu phal sak ve thin ani kum sang kha zuwa songko pariat khan journalist pakhat Mauricio Giuliano chuan Suu Kyi thla avala a ma se custom official te chuan chu pa chu an lo danga a thlalak na le ale khapoi mo zong zong an lak sak ta vek ani ale lama chuan Suu Kyi chu sarkar lami ten an on tlo ve a sangkha zakwa somko palia hausa re sa omlain Burma leader general Than Su le general hringnun te chuan ni som ni September khan an tlo ve ani ome hei hi hausa re sa aum nuwa sarkar ne na an biak na ma sak ber tumania hetia khung ani la hian Suu Kyi risel na hi a thalo ve hle thin ani ram sang sangin Suu Kyi chu chhuat turin Burma sarkar an lo nor ve reng boka ni som pani November sang ni som khan Suu Kyi chhuat chuan hem ti theita ti chuan Suu Kyi chu hausa re stram chu ni som pathum November sang ni som a tok ta ni US Senator Jim Webb chuan Suu Kyi chu sang ni pakwa khana tlwa Webb chuan John Yato chhuat turin Burma sarkar a soipui ngal bok ani John Yato chu Suu Kyi in a lu duwa chu sarkar chuan hrein an mana kum thum zel tanga na tlak tak thok bok turin case an siam sak tak kha ani ni thum mai sang ni pakwa khan American mi John Yato tia chuan inia lek hliukain Suu Kyi an hrena avakala ma se ni thum huan man chuak ta hlawa apoi hle ani ni som pathum mei chuan American pa awang chuan Suu Kyi po chu an mannon lia an khuakir house arrest le ta a Suu Kyi chu an nuwa insane prison an da da kuma chung tang tura te ni Suu Kyi le ong pui te pahnih chu ni som pariat meya an kot ta a chuti lai chuan pon lama mi pui ten thom nein an lo nor ve reng bok ani diplomat le journalist te chu Suu Kyi kot a hian mu phal ani lowa ma se ale lama chuan Russia Thailand le Singapore atang tia diplomat don kal ta chu muan phal sak loi si ni John Yato kha ram chung ti buai tu pu ani deuh bera chuti lai chuan Suu Kyi chuan John Yato a venan poi sei lo ani thu a soi ani kota chuan theshu tu som pathum om thei ani lain thu se tu pakhat chiat lak kan phal saka ko chuan heng thu se tu witness pani NLD member tin ule tin win tin te hi a hnol tlat mai ani Yato an a soidan chuan Suu Kyi inun na chu hun hla om thi mai theidin muna om thu thil turin kavakal ani ati Suu Kyi chuan a kum somruk palina birthday chu zela amanga biryani rice le chocolate cake te ein ama veng tu te nen chuan anei ho ani United Nations Security Council Western Government South Africa Japan Association of Southeast Asian Nations le UN Secretary General Ban Ki-moon chuan chutia Suu Kyi an mana an ti buai vel chu an dem le a Burmese sarkar ero chuan chutia an ram thila ram dang an enroll chu an dem le hlau thung Ban Ki-moon chu Burma zinin Than Su avabia me se Than Su chuan angen na te chu alo hnol vek mai thung ni som pakhat oga sang ni pakwa khan Suu Kyi buaina chu kum thum lungin tang tu le na tlak tak thok turin ti to pani a ni som pali oga sa US Senator Jim Webb chuan Burma tloin General Than Su amua anua Suu Kyi po a kombok heti chung hian Webb chuan Yato a chuadan tur soipui ani ni som pariat ogas a chuan United States President Barack Obama an Burma sarkar nena Augsan Suu Kyi le politics thila tang te chua vek turin angenin rinremna an siam ta ani Burmese general election lo om tura Augsan Suu Kyi po a party boipui tura chua ani mai thei ti puan ani ta a amaro chu Suu Kyi chuan a party a kalpui tak tak chuan phal sak chuang lo ni khat October sang ni soma sarkarin Suu Kyi po ni som pathum November sang ni soma a chuan yang tin a puanga US President Barack Obama po in politics prisoner zong chua a tha tin a soimoi hle ani Japan sarkar po in kum sang ni pariat khan election Augsan Suu Kyi a tel theina na chua turin
Burma sarkar hena yen 2.82 billion lai Burma sarkar tanpui nan pe kai huam thu alo puang ve boka Suu Kyi chuan state roi tu tam tak te tlo amu in Minister of Labour Augsan Suu Kyi abe boka State House NLD Party senior member te ro chu mu phal sak ani lo thung kum sang ni soma an chuan hu in Augsan Suu Kyi chuan NLD headquarters a mipui hma reilo te thua soya Augsan Suu Kyi chu US Secretary of State Hillary Rodham Clinton nen Yangon December ni khat sang ni som pakhat khan anin hua ni som pathum November sang ni som khan Suu Kyi chu House Arrest atanga chu anita ani oga sang ni pakwa khan kotin alo tiam to le rel to angin chu ani in a hren hun tom ni hi atop ta che re ta ani ama tantu te hma a ainlana Suu Kyi I renguna anpung su ama tantu te hma a ainlana Suu Kyi I in renguna anpung khoma chuti lai chu Suu Kyi House Arrest a atan laia anina a hungna security force ten anlo thria lai takani afapa Kim Aris po November sang ni soma anu mutei turin visa an peta a hi kumsom chunga anu ne nan voi khatin munani chumi nu chuan anu chu ninga July sang ni som pakhat khan atlo non le a afapa ne niriat oga sang ni som pakhat khan pegua anjin dun ta ani Suu Kyi le Burma sarkar chu sang ni som pakhata anin beleta ti chuan Suu Kyi thil demand te chu ti puitlin sak po antum ve ta a October thla Burma politics thil awanga tang tam tak te chu chuan nia trade union omphalna dan po legalize anita a sang ni som pakhat khan an foi tu te ani mukoma NLD chuan political party anga anin register thu an puang ta ani Suu Kyi le US President Barack Obama te chuan telephone conference na in chuta Secretary of State Hillary Clinton chuan Burma atlo tur thu an rel ani nikhat December sang ni som pakhat khan Suu Kyi le Hillary Clinton chu Yangon na top ranking US diplomat a ani muta a ni som ni pakhat December sang ni som pakhat ta Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra poin Suu Kyi hi renguna ambok ninga November January sang ni som pahnia British Foreign Minister William Hague chuan Augsan Suu Kyi le Burma sarkar akoma Suu Kyi hi UK atepo lo inzir ve to ni boka chu chuan in lai china tam tak a siam nge Augsan Suu Kyi hian Europa ajin nuwa Swiss Parliament atlowa ti chuan sangkha zakwa sumkua pakhata Nobel Prize Osloa adon chu alata ngal bok ani ni som pariat January sang ni som pani khan Suu Kyi chu PU2 Luto Lower House seat chuna ain jiak luta Komu Township Constituency ading turin ain register ta ani special parliamentary election chu April ni kha sang ni som pani a nei ani a chu seat chu ama in so tin an alo lu to a sang ni som election a construction deputy minister da ani nuin he amun ni a chua san ta ani Union Solidarity and Development Party candidate so min nen he election a hian seat a aning thingta ani Suu Kyi chuan hne na changin lower house opposition leader ani zuita ani sang ni som pani April khan British Prime Minister David Cameron chu Augsan Suu Kyi toina zina Augsan Suu Kyi chu Britain na zina Oxford to turina so many anu ni som pakwa jun sang ni som pania ajin ta renga ni som ni pakwa mei sang ni som pani khan India Prime Minister Manmohan Singh chuan Augsan Suu Kyi atloa Prime Minister hian Augsan Suu Kyi chu India jin turina soma ni som paruk November sang ni som pani khan Alma Mater Ladies Sri Ram College New Delhi ami chu atloa he college hi alo zir to thin na mun anulat laya college alo kal to na thin ani University of Bologna Italy in philosophy of honorary degree October sang ni som patum khan an la na Monash University te The Australian National University te University of Sydney te
University of Technology Sydney te chuan honorary degree an hlan bawk Suu Kyi chu tunah hian sipai lal ho te thu pekin mana hausa dress le mek ani ta a thu buai siam sak an nia tunah hian adin hmun che hi sipai ho te hian an puang za lowa khoi hmuna nge an da ti po a hriat che lo ani tuna an buaina democracy tundin non le na tura pi Suu Kyi ten an beina le Myanmar Burma mipui ten an beina hi lo tlengin khua var thei takang mo Myanmar mipui te beile na le Suu Kyi i te torna wang hian Myanmar a ni eng mawi tak lo chuak ngei se kan du sak tak zet zet ani le viewer te hnen angen na han zet ve leila kan channel min la subscribe sak lo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa subscribe tin me nuwa notification bell ka hmet le in ola in da don ya